وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga urip na Allah, ti sagyang kaiya kapakapumubulay o katanok manimanto na ayay niya mababaloy bandingan kububayaan tanong kapagusya tanurun na giyang kaiya makapantag si iko karirinayaga si iko mga dusa udi na giyang putuwa kapapayaga si iko mga dusa. Giyang kaiya mga kadustaan, mga urip na Allah, mga dusa na adin din amarata akapusan yan si sagyang kaya dunia udi nararadian sagyang kaya dunia na admambu marata araradian kepusanon si ikwanungan amori. Gitu isa bapa kailangan nagyang kutuwa kapapunang gilaytan sa gyang kaya dusa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na liya layon niya nagyang kutuwa din yan kapamang ni sarila katubat si iku Allah si iku uman gawi ayan sabab na kawan yan sa ubabad adna miganat yan adusan yan si sagyang kaya dunia maparagun yan si sagyang kutuwa kuburian. Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam matigin na ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru lah. Hey mga tao kano na tubat kano sa ikwallah nagupang ni kanuron sarila fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru lahu fil yawmi akthara min 70 marrah. Agiasak na tigu Rasulullah na diiyak wa tigian na mamangani sarila nagudi ko tuba ta si iku Allah si iku mabubasa alungan sa sobra sumakapitong pulo. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatawan tanwa mamaapan sa kanian wallah pagkabubayaan sa kanian wallah naguri nila anian na minsan pa nagyuto na maawam pa na sa ginawa niyan ikaawan niyan pa na ginawa niyan ubaad na manggulolan yan adusa udi na ubaad na masurugian adusa si sagyang kaya dunia akasabapan sa din yan kapakasul ko surga upamaka giyuto na nabiyuto na maawam pa na sa ginawa niyan napatot sirakatan kapupuna maritanurun sagyang kutuwa kapkagenggenatan kung mga ginawa tanong si iku kam beradusa kapkarna tanong kung mga ginawa tanong si iku kam beradusa minsan pa na sakit tanong na matagtanong manusia keribat na kailangan nagyang kutuwa lalayon tanong di ikapakatubat kapakapamangan ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala kauba kalo-kalo na giyutui kasabapan si sagyang kutuwa kap kita pala kaagyang kutuwa mga galbak adita namang gulula amarata si sagyang kaya dunia giyutui giyang kaiyadusa na isanan apu pa kakawita sagyang kutuwa rarang itu Allah si sagyang kaya dunia isanan apu pa kakawita si sagyang kutuwa denegu Allah si sagyang kaya dunia pakilitan wagyang kaya masa tanong amay po so salakaw at tiyuba na salakaw kumana pagpakaw ma at tiyuba
Nagianan nararadenan udina ungaanan agiang kaya kiapaka rabrai agiang kaya dusa agiang kaya kialang kapagiang kaya kamper dusa sisa agiang kaya niya gianan ipiti barangan agiang kaya lumyang kapa mga kadustaan tanto aminda kalagiang kutua di manggulula adusa sisa agiang kaya dunia kailangan na kabulungan na yan na kailangan mipagawaya kaantan mapukas isagyang kaya rarang itu Allah misusugat sa isagyang kaya derpatan pagkilay tanod na giyang kuto mga raradian papakaw maagyang kaepisusu na mga bagyo pagkigar na beso mga ingad na pagkalandang supiti barangan na pagingidingidan papangasusugatan inog pemakala iarga agiang kutua langwan taman na padanan si sagiang kutua mangararad o kamberadusa at kasabapan si sagiang kutua rarang itu Allah gianan isabab agiang kaiyadusa na ayakatirun wallah makapantag ko kapakarayaganian si sagiang kutua mga kabinasaan yan ako mga uripan فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ manisati wallah na diyan gami sabab si sagyang kutwa dusanian na sopadekira na tigmana iwallah na biutawana na miatigian sa ator na sopmana sopadekira na tigmana iwallah na biutawana na miatigwallah udi na miya sugat alalis amia kapulangkiran na sopman sopadekira na tigwallah na lian dengami udi na lena amia tigwallah seiku lupa na sopman sopadekira na tigwallah na ini gerna bami seiku udi na ini ganda miatig mana iwallah da siik wallah ubanian siran lalima idatig mana iwallah nasiran na pelali maniran sumaga ginawairan piyaki sabutan katan wallah adna mga tao ini sugat kiran agiang kutwa kiaura ni kiran sa ator adna mga tao amini sugat kiran agiang kutwa lalis aparte udi na lalis ayama nanian napakapulang kiran na inalui wallah agiang kutwa pagtaw ayam ini sugat kiran na landeng siran si isagiang kutwa ayam nanian na lupa na mialui pun wallah adna mga tao aya ini siksa kiran wallah aya ini denegkiran wallah subhanahu wa ta'ala na inigar na besiran wallah nagiang kutwa kinigar na bengkiran wallah giang kutwa kia siksa kiran wallah kini sugatan kiran wallah si sagiang kutwa mga denegyan na pisusun nagyuto na kanabasiran roon lialim wallah kasiran ilum yalim sa ginawairan kauda siran beradusa na dikiran misugat agiang kutwa deneg wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya mga dusa na aya pinakamalasaya nagyang kutwa kaprina yaga kukam beradusa yang kutwa kapapayaga si kukam beradusa udi nagyang kutwa di ikipangan dengan nakipapangarigin si sagyang kutwa kam beradusa ayam ana ini nagyang kutwa tau nadinian serug nagyang kutwa dusanian udi nasusuguk nian agyang kutwa mga lalangan wallah sisa mapayag udi na sikritwa keng gelbakanian si sagyang kutwa kadustanian ugay na pumanutulanian si ikurianian agiuto na siya panganon wallah udi na rindingon wallah subhanahu wa ta'ala ugay na pumanutulanian si ikunya makasalo noon nagiuto na dinian katawan na paduto si sagyang kutwa kapupayaga si sagyang kutwa dusa nagyang kutwa langon kaya pamanutulan yan si sagyang kutwa dusa niyan na pala-pala unutop seksi sa alungan amori sa miyang galbakian utwa dusa gianan iya kapupunang gila itanusan mangurip no Allah kadianan kebubayaan wallah ipkagudanan wallah awlawla nagugalbak sa taman sa Peter wallah subhanahu wa ta'ala
atigiana manai la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Piyaki sabutan wallah adi kebebayaan wallah suka bebayaga si iku katru samarata urina dusa katru sa iku dusa tau inun tabu agiang kutwa tau amialalim amiat tagel si sagiang kutwa katru anian si sagiang kutwa marata na ayakun abtad wallah na pepakan nag amatau inu tu pitur wallah asakan yan na pepakan nag amatau kalangun ading ka kapamanu tulas si sagiang kutwa yang gululang kaadusa kubunia pitu bataka napala pala utuk ken wallah nagupala pala utuk katawan wallah na kailangan na makontrol ka una dilaka ubang ka pamanu tula kalangun apapakanag si sagiang kutwa di ingkaw na kapamanu tula napala pala utuk seksi sa anong anamori sa yang gululang ka agiang kutwa dusa aping gululang ka si kumyauna siapa nga nakawallah nasiawaan na ako mga tao anto na ikukuha ko na guna nagyanan isabab aswallah na diniyan kebubayaan nagyang kutwa kaprinayaga sa ikut ikat tiru asa ikumarata uli nagyang kutwa nganin ikudusaw tao inong tabu agyang kutwa tao kebaas kalialim sa kanyan na kebaas si sagyang kutwa kaptiru anian si sagyang kutwa katiru amarata. Yut ya kalangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam aswallah na mamaapan yan sa mga ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigiyana kullu ummati mu'afa illa al-mujahirina wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah alayhi fayaqulu ya fulan عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه لا منتجين mga umat akan na mamaapan kamamaapan nating man ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inun tabu agyang kutwa mga tao amri dinayag sa kambaradusa mga tao papayag niran sa kambaradusa na mata nating Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sa kapapayaga o tau si sagiang kutwa dusanian agiang kutwa kiapakan gelebak umama udi na tau sa dusa si sagiang kutwa kagagawi asya panganon untuk wallah subhanahu wa ta'ala na kagia kapitaan na pitru yan ahay pulan kagia ko gagawin na miyakang gulaw ko sa manaya udi na adna miyang gulaw ko agiraw manaya asa kanian na kia gagabian na siya panganon wallah agyang kutwa yang gulolan yan adusa nakagi kapitaan na diin yan pamanutulan na agyang kutwa yang gulolan yan adusa niyan giyan pada nanti sagyang kutwa kaprinayag sa dusa na api apan sekreto agyang kutwa kiyang gelebakan yan si sagyang kutwa dusa di katawan ng mga tao nakagi mapasadian gulolan api manutulian si sagyang kutwa mga pediyan dito sabab so Ibnu Hajar na ayakat tiluyan نتيجة والمجاهر هو الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث بها أيقون التين أتاو أما pasang ikaparinayag sa dusa naginan sutaw apya yagian agyang kutwa kadustaan yan udi na siyawaan yan agyang kutwa siya panganon wallah adusa kapya manutulian din yan di pa manutulian agyang kutwa yang gululan yan adusa ammal mujahirun في الحديث الشريف فيحتمل أن يكون بمعنى من جهر بالمعصية وأظهرها ويحتمل أن يكون المراد الذين يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصي وبقية الحديث تؤكد المعنى الأول أيكون معنى نيان ناجيان قطوة مغتاو أما مغبابا كبرين ناجي سادوسا أم يعلو يسيساجيان قنانا حديث na kepakayat tingina ayam mapipikirun nagyang kutwa tao apaka rarayagan yan udi napapayagan yan agyang kutwa di yan kang gulula sa ayam yan na dusa kepakay pa na ayam pipikiran san nagyang kutu apkiya puyaga uman isa sa dusa uman isa na papenutulan yan agyang kutwa miyawlawlan yan ayam yan na dusa si kumyauna nagyanan matatagusan ama anak si cagiang kanan hadis dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Gir. Madaklaya adi saya makai inangka.
Ay gira kuan nagyang kutua ayama na niyan na dusa miyang gulaulan niyan kumiyauna na di niyan pamanutulan nagyang kutua ka po pamanutulang kaun mga urip no Allah na padanan si sagyang kutua kaprinayag sa dusa uri na padanan si sagyang kutua ka po payagaw tao si sagyang kutusa niyan si sagyang kutua miyang ay ipos amasa diyan kepakay mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kaya kaprinayag sa dusa na talawaya ka klase agyang kaya kaprinayag sa dusa talawaya ka klase paganoon na yang kutwa kaprinayag sa dusa ayam mamaanan yan na papayag na kadunci kusirungan ng mga tao aji ka kandusa ubarasina na pakilid ng mga tao uli na katawan din ng mga tao agyang kutwa diin ka kambaradusa diin ka kasina uli na susubukan na kaagyang kutwa mga lalangan Allah sa papayag na kasi sa agyang kutwa mga tao gina ni paganirong aklase pamana no normal na ka sa ginawang adi ka kambaradusa katawan ng pamilyang ka agyang kutwa di ka kambaradusa katawan ng mga luluta ka agyang kutwa di ka kambaradusa nagina na padanan si sagyang kutwa kapagpayagan si sagyang kutwa ayam na niya nakadustaan padanan si ko kipo publikon si sagyang kutwa ayam na niya nakadustaan ikadua kaklasiya kaprinayag sa dusa na al-mujaharatu bima'na izharu ma satara Allah 'ala al-'abdi min fi'lihi al-ma'siyah ayama na niyan naginang kono so kaprinayag si ko siya pangan wallah adusa amyang gulaulan niyan apiaw siya pangan nakawallah kadun na matauron sa giyang kutwa kaya pakang gulaulan ka sa dusa na piya manutulakapan nagiyang kutwa pa nakapumanutulang kaun na di ka di pagandisan di ka di imbentugan pasawa anak ka pelika sawa anak ka kung mga tao agiyang kutwa ayama na niyan na di ka kapamanutula si sagiyang kutwa dusang ka lagi do betad umanga kangudaan si sagyang kaya masa tanu adi siran delakaw si sagyang kaya piti berangan apegingedan na ayama na niyan na di siran gulaw la sa mga dusa ada abaw na matao wisa kiran na di makasina pepeginom sa kabar urian niyan na miyakaw makuing diyan na pupumanutulan niyan ako mga bulayo kaian sagyang kutwa ka pupumanutulan niyan ako mga bulayo kaian na ayam na niyan na di niyan uto ipangandag nagug di niyan uto ipangangarig di niyan ipagandisan na si sagyang kutwa salakaw di salakaw ikatalo ka klase ayam na niyan nakaprinayag sa dusa na al-mujaharatu bima'na an yujahira ba'd al-fusaq ba'dan bitahaddus bil ma'asi ginang kono so kaprinayaga o sabaad ko mga songkali di si sagyang kutwa dusa umanisa ko sabaad na pamanutuniran ko sabaad agyang kutwa ulaw-ulairan na sumanggusto sabaad na diran pamanutulan sa agyang kutwa padiran agyang kutwa ulaw-ulairan upama na palesiran mimbagaya sa ayama na niyan na tutul si sagyang kutwa mga pas udi nagyang kutwa miyang ipos ayama na niyan na miyang ulaw-ulairan adusa na padanan si ko kaprinayag sa dusa ayama na nagyang kutwa isa na piyaman utulian nagyang kutwa dusa niyan giyang kutwa mambu isa na piyaman utulian nagyang kutwa dusa niyan na ayama na uman isa na milawa nasiran di nampun di pelawanaan agyang kutwa aanto na niba na miyang gulaw man isa aanto na niba na dusa na nagyang kutwa mambu isa na piyayagi nagyang kutwa rakian diyo di sabab si Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala na ayakat ru'ya na tigina innal muzhira lil munkar yajibu al inkaru alay mata na tigina giyang kutwa tao ariri na yagnian agyang kutwa kambaradusa na patot udi na wajib agyang kutwa kasangkaon alaniyatan sa mapayag wala tabqa lahu ghaiba taman sadid na malambo na ayam na niya na isusunanian wa yajibu an yu'aqiba alaniyatan bima yarda'uhu an dhalik na wajib penagiang kutwa kisugat nun si sagyang kutwa kapag renaun
si sagiang kutua kapenggulolaan yan si sagiang kutua marata na kailangan si sagiang kutua mga tao mabubaya si kumapia katawarang iran uyag-uyag anta ka maatay na tawarang niran agiang kutua tao aayama na niyan na beradusya ginan ipato penggulaulaan tan si sagiang kaya masatan eman tu na tumanay na minda ka lagi ang kaya mga beradusya na labaw ro na si sagiang kaya mga kangudaan hirapan na susabaan na hirapan na pepenguyatan nila nagiang kutua mga kangudaan si sagiang kutua di dan kanggulula sa dusya so pansusaba di ko mga ama na ipapamanganda ira na kuwata ira nagiang kutua dusya uli nagiang kutua di ikipagan di sanan si sagiang kutua kambara dusya nagianan mangurip no Allah na padanan si sagiang kutua mala ipkerarang itu Allah nagpadanan si sagiang kutua mala pagpakakawit si sagiang kutua rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala gianan ikinanglan nagiang kutua kaad nirakatan sa ayam na niyan na kaya si iku Allah kaad nirakatan sa mamala si iku Allah sanggulalan sa ayam na niyan na ito palaktan wag yung kutua di tanong kapakang gulawla sa lusa. So Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala na ayakat ru'yan na tingin na inna man jahara bifisqihi aw bid'atihi jaza zikruhu bima jahara bihi duna ma lam yujahir bihi mata nagtigin man ay agiyang kutwa tao apapayag niya nagiyang kutwa di niya nakambaradusa o di nagiyang kutwa di niya nakangudawla sa mga kambabagusi kwagama na patutagiyang kutwa kaluyaw pagaluin nagiyang kutwa ulaw na yan adusya sa kanaboto kitong sisagiyang kutwa kapamaganta kaana kapananggila yung mga tao na kanabatan o pagaluin agiyang kutwa kanaba niya nakatano rininayag hindi nagiyang kutwa na niya nakatano terwa ay mana nabasta agiyang kutwa tao napapayagan niya nagiyang kutwa kambaradusya na pagaluin tano kung mga tao agiyang kutwa kapapayagan niya na si kambaradusya kaana kapananggila yung mga tao. So Ibn Hajar rahimahullah ta'ala na ayat katuluyan na tigina man qasada idhara al-ma'siyati wal mujaharati aghdaba rabbahu falam yasturhu wa man qasada at-tasattura biha hayaan min rabbih wa minan nasi min Allah alayhi yasturhu iya sanca tawat tigina makapipikir sa ayamanan yan na kapuyagan yan si sagiang kutwa dusa uli nakapembara dusa niyan na miya pakaprangitian sukad na niyan nadiskan yan sa pangan Allah nasabman sa tao aaya pipikiran niyan nagyang kutwa kasi panginian na si sagiang kutwa dusa niyan sa diniyan prinayagan nagyun to na kaya yan utukukad na niyan nagu sepangan sekalian wallah si sagiang kutwa pangilele ano mga tao sabab si sagiang kutwa kenapa niyan nakapapayaga uwi na minsan panagito na kenapa ayamaan niyan na ba mapapakaya giyang kutwa kambaradusya sa masulan uwi na di ka pakaya giyang kutwa di ikaw nakapamanutula di ka pakaya giyang kutwa di ikaw nakipagandisanan kaini sa paranan wallah subhanahu wa ta'ala gitu sabab so Ibn Battal rahimahullah ta'ala na ayakat tiruyan na tigina fil jahri bil ma'asiyati istighfafun bihaqqillahi wa rasuli so kun suwaya makna niyan na kapapayaga si sagiang kutwa kambaradusa na kapag kupu-kuputo si kukabnar wallah subhanahu wa ta'ala nagcukabnar usuguyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu sumimbibilang ataw si kumiyamaratyaya nagu padanan si sagiang kutwa kaprinayagairan si sagiang kutwa antuna ini bana siap pengangkiran wallah subhanahu wa ta'ala lipat utibatan marinayag agiang kutwa antuna ini bana kambaradusa namin sampai nagyuto na kanaba ayamaana na ba mapapakayagiang kutwa kambaradusa sa masud miya panutulci sa hadis apa di kukaturu Nabi sallallahu alaihi wasallam adin unga amarata agiang kaya kapayaga ko kambaradusa si sagiang ke dunia si kuda penakauma agiang kutwa ayam na niya na denegian udi nararagian si sa alungan amori miya panitulo Ibn Majah
si sagiang kutua kitabian as-sunan apa dasiku hadis Ibnu Umar api teruyan aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal sumiyang rakam ya tigin su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan tigian manai hayat tigian mga muhajir lima tigian agupun rakano misugat pepengring kuat tigian nasi wallah pelindungan kuat tigian nasi wallah adikan usan iraut sagian kanan alima antu lagi yang kanan alima ting manai Rasulullah lam tadhharil fahishata fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' da kappa yaga waya maknanian na mga tao si sagiang kutua kam beradusa kasina gugiang kutua mga ladusa si sagiang kutua pagtaw naguda kapakalang kapairanun inunta tigu Allah na mipayapat kira nagiang kutua gedam na at-ta'un wal awja' nagupak kagdam ciran sa ayam maknanian na mga ungos kesugat ciran a ungos allati lam takun madat fi aslafihim ada uto misugat da uto kapanagdi agiang kutom yang una aniran apag taw nagian nakya sagidan tanwaya giang kaya taun nakana bagi tigu mga lukustanwa taun ada akakan giang kaya taun na geda manaya ayam maknanya na pengugalin asakit alagi dah giang kaya sumia gejerakatan wa ayam maknanya na COVID-19 ginan pedanan sisa giang kutua mga siksa wallah pedanan sisa giang kutua mga dinig wallah wal auja' na giang kutua kapak kagedam tanu sa ungos na batanu da makagedam sa ungos minitar gicuaya maknanya na degangan minitar giang kutua kawiyagan na oman isa na miya kapamalad kagi ayam maknanya nada ke kaniran na ayat sababanan lagi yang kutua kapapayaga si sagiang kutua antu na iban akan beradusa sabab si sagiang kutua kiari na ya si sagiang kutua akan beradusa na gianan ayam maknanya namin yung ganian agianan na daanan kapanaga di agiang kutua miyang una pagtaw kailangan agiang kutua ayam maknanya nakapunang gila itanusan na gianan ipaganir andin ni kapayaga giang kutua akan beradusa karina yang agiang kutua kan beradusa kasina sungan insan andin ni kapakalang kapau no mga tao na pakaw ma agiang kutua gedam na ayam maknanya na pepenggalin transferable tigitano nagupakaw ma agiang kutua kapakagedam mga tao sa ayam maknanya na ungos ada kasagedi yang una pagtaw nah ikadua walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mauna lain mana dati kemana Rasulullah akapangurangiran sa asad kapangurangiran sa timbangan si sagiang kutua dagangan pepemaltik nira nagiang kutua mga asadiran pepemaltik nira nagiang kutua mga timbangan niran inunta tigu Allah na masugat ciran ayam maknanya na margen ciku kakuwiyagan namanya gula ini ila yang kakak yang kaya mga padegang malagi-lagi din kenapa si busaranau nan degang siran napakai ilutan lagi yang kutua kiluaniran napadaran si sagi yang kutua apa piaga si sagi yang kutua busa pelibatan lagi yang kutua kiluan nagira ni isa sabab pa giang kaya ka pelibati sagi yang kaya kiluan asad may dahil kagi yang kaya meranaw kagi ayam mananya na sisika tagi yang kaya kang gentang na ilang kagi yang kutua gentang yan nakaapanan sa sinilas nagumantang mamu udi na masa da sagi yang kutua gentang yan ada may isa ka gentang nakadabay sira katanong ayam mananya na mga padegang kataman si sagi yang kutua di ipapasa si kumangakuan panunutong sa lagas udi na uring ay gida inda tayran lagi ang kutua uringinan na amay ko sa koon nasasalatan sa ator para miya ka panapinad o di napasugan sa ayaman na niyan na ato na iniba na buta lagi ang kutua ato na iba na uring para mala lagi ang kutua mida tayran naginan mauulaw la si sagyang kaya masatan pagkurangan lagi ang kutua timbangan na napadung lagi ang kutua mga padegang sa piti barangan aki sa saugan palain ka pamrak maka umagiang kaya maranaw
nama awija gula at benar tigina pris kuaya dit na saugian gitu na sasaugan palain ka pamra benar kisugat kiran nagiang kotwa ay mananian na ipkepar sira nagiang kotwa datu abaradusa aya kedatu kiran nagiang kotwa abaradusa nda walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama nadadin aya mananian naka kitar geniran kasang kaairan si sagiang kotwa kabage sa sakat enun tanamarang kiran agiang kotwa aya mananian na oran si sa langit disiran paguranan na ikadua na apia panauranan siran nagiang kotwa oran na pagpakataling makiran na kanabali mo kasiksa yan ni kulawla mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min aduwihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim kasupakairan si cagiang kutua kapasadaniran ku Allah bususuguyan ada adiran na giang kutua kiran kitumanan si cagiang kutua diun di Allah nagususuguyan nambutawanan siran Allah sariduai aya maknanian da kuah niran udina pagarab niran agiang kutua sisikiran nilainya mana gingge miya udah datang saranau kuah niran cuy ngeditanu kuah niran cuma ngadegangantan kuah niran cuma ngadarpatan sabab panansi sagiang kutua kambaran dosa ikalimana wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum da akitar geniran sagiang kotwa kiku kumeniran ku kitab Allah udi na susamili aniran ku kitab Allah sabu sa imi pagay no ubaya ginawairan na airam kuan enon ta ati Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sugat kira nagiang kotwa rarang itu Allah nagianan mangurip no Allah kailangan nagiang kotwa kapapanang gila itan si sagiang kaya kaprinega si sagiang kaya dosa dikepakai ubatan prinega sukam beradosa haram kaginan na pagpakakawitan si sagiang kutuararang itu Allah subhanahu wa ta'ala si sagiang kaya di itan kapagintaw sang kaya dunia na pananggilan tanuanan mangurip no Allah nago tubat tanu si Allah belingan tanu si Allah na pananggilan tan wagiang kotwa kang gudaw sa dusa melagi di umapayan anta kaya mana niya namasulan na papananggilan tanunan mangurip Allah ka anta no makalidas si sagiang kaya piti barangan ada nagwallah si sagiang kaya dunia dan nagwallah si isa alungan amori wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته